riria mwana ora gikoragwo ari kiriro na kiagago kuri muciari nyingi wa ciana ikiura kumana na mathina maria mamakoraga ari hamwe na bara cia kimucie. Katika slum area watoto wanapotea sana. Hata ukiangalia data zetu hatuchukuagi hata wiki kabla mtoto hajafanya nini hajaripotiwa amepotea. Saa zingine inakuwaga ni mambo ya gender based violence, GBV inachangia sana. Ingine ni poverty level. Unakuta kwamba mtoto sababu kwao hapati chochote anafanya nini anatoroka. Ile kitu ingine ni gang. Ofisine ya ruhonge rutari rwa githirikari rwa Hopline ni kwa ciari ona muingi wa matura maya uhuraga riboti riria mwana ora na oho mutaratara wa gwetha ciana ici ukanjia. Ni utoto, kitu cha kwanza utoto tu, na saa zingine wazazi ni wakali, kama hiyo kesi ya juzi ambapo nimeelezea huyo mtoto ametoka Kangemi. Kangemi ni mbali sana na hapa na ni mtoto wa miaka 6. Gwetha na kuonithania aciari na ciana ciao iria ciurite ukoragwo ari unyitaniri wa kanitha, atongoria a matura, thirikari na honge mwanya mwanya na kuria nenda cia ukinyaniria itumagirwo na njira nene. Mtoto akipotea, the first thing enda ukaripoti katika police station, enda ukapatiwe nini OB number. Ukishapatiwa OB number insist kwamba pia upatiwe referral number, ni polisi gani ambaye ako na kesi yako, mali mwenye mtakuwa mnafanya nini mna communicate. Number 2, unaweza kuja sasa kwa shirika kama yetu. Ende ona kuri uguo aciari ni morite kunyitanira ureri-ini mukinyaniru wa ciana gucienda oro hamwe na kumatungata uria kwagiriire. Ciana igicoka cukuru makoro me so careful, like ni kuri ngari ceragirwo muno cia cukuru na itibatie mathaa ma cukuru makinya makuinukia ciana ikainukio tene, aciari magakorwo meciemetereire ciana. Gikeno kia aciari aingi ni guikarania na ciana ciao, no riria mwana atuika ni wa kura aciari ni magiaga na kiagago na kwaga thayu ngoro-ini, na ni honge mwanya mwanya ta Hopline ciiyumiragia gutigirira ni cietha ciana ici na kumonithania na aciari yao, aciari aya magacokwo ni gikeno na thayu wa ngoro. Handu-ini ha Inooro TV kuma Riruta Muslims guku ni Ndaguritia Rugongo, kaunti ya Nairobi, nie njitagwo Wainaina wa Kamukwa.